Yadake gwenge mag Kuria West yuago monj makinde ka kinde ma itimo kod jogo ma omandre kod bunde ma oseyo kama okumo oganda wito ngimagi ka mwandu bende osekwal. Jojuma nigi ler mathoth. Nek mar achiel kuom jolb manya Bohanse e sub-county ma Kuria West mane chiel kod Magina kar sa achiel mar midhiambo tarik 28 mar dweni omedo chumbi e adhola ma jodak e sub-county ma Kuria West ma osudo ka yuagro chuok magarite kwe. Ja ohala ni ma oyanka kaka mogendi mane chiel kod Magina ka jolwetene neno omedo kwan jog mosne kod jomaundu ma omande kod bunde e sub-county ma Kuria West e kinde ma dweche adek mokalo. Tulisikia tu marisasi zinalia hapa, kumbe walikuwa wamemuua huyo kijana hapa. Huyo kijana ni kijana mwenye anajitafutia, kusema tu ukweli. Ni kijana mwenye anauza mkaa, anauza mafuta, anauza mboga hapo, anajitafutia. Sasa majambazi wanakuja wanaua mtu kama huyo. Si wangechukua chenye wanachukua basi wamuachie roho yake ili atafute kesho tena waje wachukue. Na huzuni mkubwa kwa ajili ya kifo cha huyo kijana. Tumeshangaa sana kwa sababu ni kijana maskini. Kijana alianzia mbali. Alianzia kupalilia mashamba ya watu, akapata hela kidogo, akafungua biashara yake. Hata mkiingia katika duka lake halina vitu vingi. Mogendi ne oriko nitiere karo hande kama use mwandu matendo motingo maka alore kod mamoko e kino jomaundu mane omane kod bunde ne ochile kod lisasi ma wito ngimane. Joneno wacho ni bang' chielo johala ni kod lisasi jomaundugo ne owuotha mos kendo ne gilal ne oganda. Hiyo kitendo ilitendeka tu mchana around saa moja. Hata majambazi walitoroka na hiyo barabara ya kwenda Moinya Bohanse. Kulikuwa na street lights zinawaka, walikuwa tu wanaonekana hadharani. Kama jana tunasikia watu walikuja hapa mapema, wakaja wakakaa kwa penye watu wanaripea pikipiki pale, na bunduki yao ilikuwa inaonekana tu kwa nje. Kuna watu waliwaona lakini hawakusema kwamba mtu fulani uko hapa na kitu fulani, wakanyamaza. Kwa hivyo tungependa jamani, tuwe na umoja. Mkiona mtu ambaye hatujui hapa ama kitu fulani, tuwe tunaripoti kwa polisi. Kambi ya polisi kwa hapa karibu jamani. Ne kod kuo mag mwandu ma itimo kod jomaundu mamandre kod bunde osekelo paro mathoth e yo ma jotelo teko e gwenge mag Kuria West osebedo katimo tijgi. Omba serikali tafadhali sana muongee na hawa maaskari wetu hawa waweze kutulinda, kwa sababu wao wamempiga risasi na wakatembea majestically wakipandisha polepole. Kama maaskari wangekuwa karibu labda wangesaidia ama majambazi wangeshikwa. Kuhusu maaskari wetu, maaskari wako hapa watulinde. Sisi wananchi tusaidiane, si askari peke yake, ni mimi na askari tuwe kitu kimoja ndio tuimarisha usalama wetu. Nitiere oganda buora mosa yudo ng'ol kama ok bende osito ngimagi nikech maundu ma itimo kod jonjore e gwenge mag Kuria West. Monj makinde ka kindene bende osemimo kuom johala e gwengego koro dak kod luoro e sama gitimo ohandgi. Leta shida katika soko letu la Nyabohanse kwa sababu hata biashara itaadhirika. Ni nani atafungua biashara kuuza? Saa hizi maduka mengi yamefungwa kwa sababu ya kifo cha huyu kijana. Tumehuzunika sana. Jodak gwenge mag Kuria West dwaro mondo koti arita kwe ojiw wechego mag arita ka bende gikono piny owacho mondo loke obila mayulo e tich kendo kelnegi mago manyalo konyo e thiro maundu. Sasa tunaomba serikali pia kama maaskari wafanyi kazi mwabadilishe, mtuletee wengine ambao watatusaidia na pia mtupatie ulinzi wa kutosha. Tuna shida, hakuna security ya kutosha hapa kwa sababu sasa unaona maisha yamekuwa magumu, biashara ikiadhirika hivyo watu watafanya aje? Kwa sababu watu hawatakuwa wanafungua biashara kwenye saa moja. Watu wamekuwa wakiuza hapa mpaka hata saa 3, saa 4, saa 5 ya usiku. Kwa sababu tulikuwa tumepata mambo mazuri kama ya stima, tuko na light ya kutosha, lakini sasa watu wameogopa. George Juma, Ramogi TV, Migori.